Kumira kimwe Dani atansara katurebe control gola maajabu ni maajabu usiku. Iyo Rayon Sport ikinnye ntabwo ubureba umukino gusa, ubureba umuco, indirimbo, ibyishimo n'urukundo rudasanzwe by'abafana, aho benshi baba bafite ingoma, bisiza amarange, abagore, abana ndetse n'abakuru bose n'abasaza. Abafana ba Rayon Sport bazwiho kuba inkingi ikomeye y'ikipe yabo, niyo mpamvu bitwa ko ari ikindi gitego. Nibo bayihaye izina rikomeye rya Gikundiro, aho risobanura ikipe ikundwa n'abantu benshi. Ikipe yanditse amateka mu mupira w'amaguru mu Rwanda, hari amazina atajya yibagirana. Mu mazina akomeye harimo Rayon Sport FC. Ikipe yubatse izina kubera ibikombe, abafana bayo benshi ndetse n'umurage umaze imyaka myinshi. Uyu munsi kuri Mia Boss TV turabagezaho urugendo rwa Gikundiro kuva yatangira kugeza aho igeze uyu munsi. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Tugiye kugusasanurira amateka ya Rayon Sport, umva ukuntu ari ikipe y'igitangaza, aho yagize abakinnyi bakomeye ndetse ikanatwara ibikombe byinshi cyane. Rayon Sport ni imwe mu makipe afite amateka akomeye mu Rwanda. Yatangiye mu mwaka w'1968, ikomoka i Nyanza. Kuva mu ntangiriro intego yayo yari uguteza imbere impano z'abakinnyi no kugira uruhare mu kuzamura umupira w'amaguru mu gihugu. Uko imyaka yagiye ishira, Rayon Sport yagiye ikura, iba ikipe ifite izina rikomeye ndetse igira abafana benshi bayishyigikira hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Mu myaka yose imaze, Rayon Sport yagiye yandika amateka atandukanye, yegukanye ibikombe bya shampiyona y'u Rwanda inshuro nyinshi ndetse n'ibindi bikombe bikomeye birimo igikombe cy'amahoro. Ku rwego mpuzamahanga, Gikundiro yagaragaje ubushobozi mu marushanwa yo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho igeze gutwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup mu 1998, ari nacyo ubu ngubu iri guhatanira, ikaba yarageze kuri finali, aho kuri uyu wa gatanu aza gukina na Gor Mahia. Iyo Rayon Sport ikinnye ntabwo ubureba umukino gusa, ubureba umuco, indirimbo, ibyishimo n'urukundo rudasanzwe by'abafana, aho benshi baba bafite ingoma, bisiza amarange, abagore, abana ndetse n'abakuru bose n'abasaza. Abafana ba Rayon Sport bazwiho kuba inkingi ikomeye y'ikipe yabo, niyo mpamvu bitwa ko ari ikindi gitego. Nibo bayihaye izina rikomeye rya Gikundiro, aho risobanura ikipe ikundwa n'abantu benshi. Rayon Sport yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda. Yatanze abakinnyi benshi bagize uruhare mu makipe y'igihugu ndetse ikomeza kuba imwe mu makipe akurura abafana benshi. Ngira ngo mwarayibonye ko ari ikipe yatunze abakinnyi bakomeye, ba Onana, ba Ojera n'abandi benshi bakomeye cyane, aho bagiye bakina mu makipe y'ibihugu bakitwara neza ndetse n'abakina imbere mu Rwanda mwarayibonye, abakuru kunduta murabizi cyane. Rayon Sport si ikipe y'umupira gusa, ni amateka, ni amarangamutima, ni umuco wubatse mu mitima y'abayikunda. Kuva i Nyanza kugera ku kibuga bitandukanye, Gikundiro yakomeje kuba imwe mu nkingi z'umupira w'amaguru mu Rwanda. Iyi yari inkuru ya Rayon Sport kuri Mia Boss TV. Dukomeze kubana namwe mu bindi biganiro n'amateka n'ibigwi bya Rayon Sport, aho turaza kuyasasanura neza nyuma y'umukino uraza kuyihuza na Gor Mahia kuri finale. Nizere ko abari aho muri hose mwiteguye gufana ikipe yanyu, ubundi tuzasubira mu biganiro byacu nyuma y'uko tubonye uko umukino wagenze. Muhorana Imana n'u Rwanda. Cyane itoroshi ry'umuriro, cyane itoroshi ry'abareyo, ndababona muranyitaba neza cyane n'ibyo. Cyane amatoroshi, mucana amatoroshi y'abareyo, ishimira igitego cyiza cyane, cyiza, arawufata ushyira ku gatuza, arawamurutisa baramugonga. Umwana w'umujene bita Tambo Croix Ngonga aravuga ati umupira ndawuzi nubwo wabigenza gute, umupira awushyira hasi arawufunga, koresha akaguru k'imoso, tereka mu izamu neza cyane. Murera Reyo umva bareyo, umva stade
stade ngo barayishekinga, umva stade ngo barayinyeganyeza, bacana itoroshi, zamura itoroshi ry'abareyo, terekamo neza cyane bitatu.